Mee Sumayyaan maal goote? Balleessaa maal qabdi Sumayyaan? Amma callistee jirti. Waan tokko dubbachaa hin jirtu. Balleessaa maal qabdi? Ammallee akka isa biratti hin kaloofne godhaa jira. Gaafii imaan sirriitti hin deebisneef. Kana jechuun keessisii wanta jiru hin jira jechuudha. Bakka kanatti dubbachuu waan hin barbaanne hin jira jechuudha. Yoo akkas hin ta'in sirriitti dubbattee ani waan tokko qofa ol kaatee gatteettee waan tokko akkamitti na shakkita akkamitti akkana na goota jettee itti aartee kanaaf na barbaadde jettee akka isa wajjin waan tokko hin jiraanne amansiisuu ni dandeetti jechuudha. Sa'iidii fi isiin waliin dubbatanii akka waan tokko hin jiraanne godhan akka kiyyatti jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtuu akkam jirtu nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaa keessan haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtuu waan Sa'iid godhaa jiru waan Sa'iid hojjetaa jiru waan hin taane hojjetaa jira. Sa'iid dogongora guddaa dogongoraa jira. Maaliif yoo jettan waan imaan balleessite hin jiru. Waan imaan balleessite hin jiru waan tokko hin balleessine. Mucattii artistii wajjin pirankii awwala pirankii dalaganii achi booda immoo bakka biraa wal arguuf waliin bilbilanii imaan wajjin akkamitti Sa'iid achi dhufuu danda'e? Inni akkamitti beekuu danda'e? Gaafii anaaf isaa kan waliin beeknu namatu wal nu barsiisee jedhaa jirti. Garuu waan biraatu jira. Icciti guddaatu jira. Haga xumuraan hojjetira. Subscribe like godhuu keessan dagatina. Awwala maal goonaa mee viidiyoo laallaa. እኔ አንድ ውስጥ ተደበቀና እንጠብቃታለን ማለት ነው። እስቲ አሁን ምን እንደምትል እናያታለን። ከዛ ምን ትልሽ ይሆን ግን ለምን ተቀጠረች? እኔም እኮ ገና ግብት እስከትመጣችሁ ይያለ ለምን ተቀጠረች? እንጃ አላወኩም። ብቻ በቃ የሆነ ቅናት ይታይበታል። እኔ ብቻ አንተ እንዳትፈራውኝ እኔ ምን በጣም ቆንጆ ነሽ፣ ደስ አልሽኝ ቶቲ። ከቤት እንድትወጪ አልፈልግም፣ ሳይሽ ተመቸሽኝ። ስለዚህ ለምን እነዛን ትቷቸው አንቺ አያገባሽም ቤት ለምን አትቀመጭም? እኔና አንቺ ጥሩ ጣውንት እንሆናለን ብላ ምትልሽ መሰለኝ። አረ እንደዛ ትላለች። መቼም ሴት ናት እንደዛ ምትል አይመስለኝም። በእውነት እንዴ ለሰራተኛ ራሱ ቤቷ እጄ እንደዛ አይሆነችም። እንዴት እኔ ጋር ኑሪ እንዴት ትላለች? አትል እኔ እንደዛ ምትልሽ መሰለኝ ተጠራጠርኩኝ። እስቲ እንዳንተ አፍ ያርጋው። በእውነት አዎ እንዳፍ ያርጋው ካለች ደስ አለሽ እንዴ? አይ ፍላጎት አለሽ እንዴ አንቺ? እስቲ ምን እንደምት እኔማ ቀንታ በቃ የሆነ ለጸብት መጣ ነው እንደዚህ ያመን ፍላጎት አለሽ? ፍላጎት አለሽ? ጣውንት ሆነሽ የኔ ሚስት ሆነሽ ከመኖር ከስ አይ አሁን ካሜራ ፊት ነው ያለና እዚህ ባናወራ ጥሩ ነው። የምር? አዎ እሺ መቼ ነው? ግን ፍላጎት አለ? ያለም በሱ ቪዲዮ እንትን ያዩት ኮሜንት አንብበን ከሆነ ምን በኮሜንት ነው ፍላጎት ሲመጣው ሳይሆን ህዝቡ እንደሚፈልገው እንደዛ ሆኜ ሊቀጥል ወይስ አልቀጥል ምለው እኔ ወደውኛል ወይስ እሱን ለማየት ኦኬ። እና በተረፈው እንጠብቃታለን። እሷ ስትመጣ አካባቢ ስትደርስ እኔ የምደበቅ ይሆናል። አንቺ በቃ እንትን ምግብ ምሳ ምናምን እዘዢ፣ ችግር የለም ወይም ደግሞ ችግር የለውም ምንም አትፍሪ። አረ ችግር የለውም እንዴ እነሱ እያሉ ታግዙናላችሁ። ስፖንሰር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ምሳም እዘዢ፣ ጁስ ማዘሽ፣ እኔ እንዳጠብቅ እሺ። እያወራሻት ብሉ ምሳችሁ ነሽ። እሺ በቃ እንደዛ እያወራሻት ብሉና ከዛ በኋላ ጉዳዩ ልክ ወደ መጨረሻ akkuma argitanitti mucattiin bareedduudha artistiin. Kana keessa immoo Sa'iid irratti waan mul'atu hin jira. Akka kiyyetti jechuudha. Akka keessanitti immoo itti yaaluu qabdan. Amma wal beekan immoo kanaan dura wal beekan. Imaan ishee argachuudhaaf waliin bilbilanii wal gahan. Sa'iiditti itti himte tun. Yoo waan tokko hin qabaatiin Sa'iidiif isiin waan tokko yoo hin qabaatiin kophaa ishee argattee dubbistee amansiisuu qabdi malee Sa'iid maaliif waamte? Sa'iid maal godhaa achitti isii bira dhufe? Maal gooti mucattiin tun? Osoo qabdee iyyuu tun artistii yoo qabde imaan akkanatti hin cabsitu. Humnaan yoo ta'e jechuudha. Garuu tunillee addaan baasuu barbaadde akka kiyyatti jechuudha. Yoo addaan baasuu hin barbaanne isii qofa argattee isii wajjin waan tokko akka hin jiraanne himtee amansiistee addaan bahuu qaban malee maaliif Sa'iid waamte? Gaafii guddaa.
Said illee mucattii tana wanno akka ashmura godhatee dubbataa jira akka imaan dubbattiitti godhee dubbataa jira. Atiin feeta amma na wajji jiraachuu jechuun akka jaartii lammataa akka jaartii xaawuntii moo maali jedhaa haasa'aa jira. Xaawuntii na taatee akkasi jettuu natti fakkaata jennaan isiillee koomentirra laalee waan koomentirra jiru laalee itti fufna kaameeraa duuba immoo waliin haasofnaa jedhaa jiran. Asitti dubbisee akka beekamu barbaadee ture garuu isiin dubbachuun barbaanne. Dubbachuun barbaanne maaliif akkamitti dubbatti? Ija baay'ee qabdi kaa. Ayyuu barakinaan illee dhiistu, hawwiin illee dhiistu. Imaantunoo argattee keessisii waan shakkii jiruuf isii argitee dubbachuu barbaadde garuu Said dhufee akkanatti godhe. Maal dogongora qabdi amma imaan? Waan tokko dogongora hin qabdu. Maaliif? Gaafii gaafattee viidiyoo laala. ታዲያስ አሁን ምንድነው ዋናው ነጥብ? ዋናው ነጥብማ ከሱ ጋር እንዴት ነው የምትተዋወቁት? የት ነው የምትተዋወቁት ነው ነጥቡ። ያው እንደነገረሽ ነው እኮ እኔ እንደነገረሽ ያው ዘፋኝ ነኝ ከኩለኒ ጋር ነበር የመጣ ነው። ከዛ በቃ ፕራንክ እንስራበት ብሎ ነበር የገባነውና ፕራንክ ሰራሽ። እርግጠኛ ነሽ ብቻ ነው? ምን አለ ብለሽ መጨረሻ ወክሽ አንቺን ፕራንክ እንደሆነ? ፕራንክማ እሱ ፕራንክ መሆኑንማ ነግራችሁኛል። እሱ ግን በቃ ምንም ውስጥ ያልቀበላለኝ። ምን ነው በህልምሽ አየሽኝ እንዴ? የምን ህልም ብቻ ሁሉ ጊዜ ነው ያያየሽ ነው እንዳየሽ ነው ሲጀመር ሁሌ እና ከዚህ በፊት የሆነ የምትተዋወቁበት ቦታ ይኖራል ሲጀመር በደንብ ተተዋወቃላችሁ። አረ አንተዋወቅም ጭራሽ ኩለኒ ናት ያስተዋወቀችን። እንደተገናኘን በቃ እንዳውም ሀሪፍ ልክ እንደመጣችሁ እንትን ምስቴ ላይ እንስራየን ቪዲዮ አለኝ። ከዛ ምንድነው ስለው አይዲያው ነገረኝ። እሺ ችግር የለውም በቃ እንሰራለን ብለን በዛውም በቃ እሺ ብለን መጣንና ሰራብሽ። እርግጠኛ ነሽ ብቻ? ምንም የለም ግን እነሱ ማለት ጀመር አላቆም አያቀኝም። ያን ቀን ነው የተገናኘነው። እኔ ግን አይመስለኝም እንደውም ውጪ ላይ ብትገናኙና ከዚህ ጋፊ ስሪ ጋፈቴ በር ኢማን ጋፊ ስሪ ጋፈቴ ጋፊን ኢሲ ኤሴት ወልቤታን ከናንዱራ ወልቤታን ሞ ወሊን ቤታን ለኪ ኢሲን ሞ ለኪ ኩለኒቱ ወልኑበርሲሴ ከናንዱራ ወሊን ቤኑ ዋን ቶኮ ወሊን ቤኑ ወሊን ዱበኔን ቤኑ ዋን ቶኮ ወሊን ቤኑ ጀዳ ጅርቲ ገሩ ኢቺቴ ማሊኔ yoo waliin beene maaliif Said waamte tokkoffaan lammaffaan immoo waan imaan gaafatte san sirriitti hin deebisneef gaafii imaan sirriitti hin deebisneef kana jechuun keessisii wanta jiru hin jira jechuudha. Bakka kanatti dubbachuu waan hin barbaanne hin jira jechuudha. Yoo akkas hin ta'in sirriitti dubbattee ani waan tokko ol kaatee gatteettee waan tokko akkamitti na shakkita akkamitti akkana na goota jettee itti aartii kanaaf na barbaadde jettee akka isa wajjin waan tokko hin jiraanne amansiisuu ni dandeetti jechuudha. Saidii fi isiin waliin dubbatanii akka waan tokko hin jiraanne godhan akka kiyyatti jechuudha godhanii malee yoo akkas hin ta'in Saidillee waliin bilbilanii sodaadhee koottuu mucatti maal naa gooti jedhee si waame na waamte jedhaa jira. Garuu rakkoo barbaadee imaan dhiisee gara mucattii tan akka deemuu natti shakkee jechuudha. Dubbii isaan keessatti wal barbaaduun hin jira. Kanaaf mee Sumayyaan maal goote? Balleessaa maal qabdi Sumayyaan? Amma callistee jirti. Waan tokko dubbachaa hin jirtu. Balleessaa maal qabdi? Gizee hundaa waa'ee Sumayyaa jedhee dubbadhaan. Sumayyaan dogongora maal qabdi? Irraa fagaachuu malee waan inni hojjetaa jiru waan inni hojjetaa jiru waan inni godhaa jiru waan hin taanedha. Kanaaf jalaa fagaatti. Ammallee akka isa biratti hin kaloofne godhaa jira. Dogongora guddaa. Kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota maamtuu isin hoo maal jettan koomentii naa barreessaa. Mucattii artiistii tanaa fi Said amma wal beekan moo kanaan dura wal beekan? Said illee dubbii kaasee dubbiin ka garaa keessa moo akkanumaan dubbate? Deebii kana isinirraa eegaa nagaanaaf tura.